Sala opštine Vračar bila je mala da primi 350 maturanata, njihovih roditelja, profesora Treće Beogradske gimnazije, koji su prisustvovali i dodeli diploma povodom završetka školovanja. Kako kažu maturanti, to su bile najlepše 4 godine i da mogu, ponovo bi je upisali. Pa za treću uvek kažu da je teško upisati, lako završiti, ali mi smo uspeli lako da upišemo, a ne baš tako lako da završimo i treća je sjajna gimnazija, jer svi profesori imaju puno razumevanja. Pa odlično, stvarno je bilo prelepo iskustvo i mislim iskreno nisam se pokajao uopšte što sam upisao ovu školu. Da me neko 1000 puta pita koje bi školu upisao, treću bi upisao svaki put, tako da preporučujem svima. Opština Vračar je po prvi put u istoriji gimnazije ugostila maturante i, kako kaže direktor ove gimnazije, učinila čast i njemu kao i vrlo uspešnim učenicima ove škole. Njihov prosek završetka 4. godine je odličan uspeh 4,58, a na maturskom ispitu 4,86. Zadovoljstvo je da kažem da upisuju sve državne fakultete sa 98,75 i to prva mesta sa uspehom, ne samo upisuju nego i završavaju. Predsednik opštine Vračar ističe da su počastovani što se Treća gimnazija nalazi na teritoriji te opštine i jedna je od institucija koje pripadaju spomenicima kulture koje su od izuzetnog značaja. Ona je iznenadila u zadnjih 126 godina mnogi profesore, lekare, inženjere, pravnike, tako da ovi 350 đaka koji su završili i dobijaju diplome predstavljaju pravi briljant, kao što je kazao docent direktor Macura Treće Beogradske gimnazije, i oni sada ovo sve što su veliko znanje stekli u tako čuvenoj gimnaziji treba da dokažu kroz fakultete, izbor fakulteta, završetak na vreme fakulteta. Treća Beogradska gimnazija je jedna od prvih na listi želje svršenih osnovaca. 126 godina postojanja, bogata tradicija, govore o značaju što je najvažnije uspehu svih bivših, sadašnjih, ali i budućih generacija učenika.